Omukoro gwa Ebo Sacco gukutongoza obuhereza wa loan ya GROW gubira hitaji lya Rwamwanje district ya Kamwenje. Ekigenero kituga Ebo Sacco obwire bwingi tufireyo munonga kwenda mukwiha abakyara omukoro kandi omurundo ogututunjira omugisha kugira ngo government nitwetiremo bwesije yaturetere sente z'amagoba make kugira ngo tuba customer bitu nabo tubagarurire ninga tubayambe kureba ngo bayijunisa sente z'amagoba make bargombo ogutanje no kwegisa abakazi okubarije okoresa obuhereza obu Elias yarahanga orukurra ebya loans Ebo Sacco na timu ye begisa abakazi okubine kwetungura bonje no kuransoboro omaka gabo. Watu ngarono kuruko banka. Kama unapata mkopo kutoka bank, usichele kugira plan yokora shashuri. Unabidi uwe na plan gisu taarifa. Wasako watu yokushashura bursande yaho. Unabidi useme takuwa nalipa nyuma ya juma wala kila mwezi. Kokiwe otjegwedera ho plan yokora beno bikesendezo burizo. Ngashobwe sentezi no kwiha endeka tekere yira ombantu na mnonga abakyala omukazi tukugira mutoshemerire kugira kiwagera omukazi oshemerire kugira ebintu ebyohanja hangireho nicyo barebera tukuza abariyoni batandika nituzuhogwa ina yashikire museminge na Ebo mukore nayo anteriyo nisha kubaje mbero ibisha abebembezi omudisiti ya Kamwenje basima Ebo Sacco banje no kushaba abakazi okoresa je sente es kandi ngareke ntangira ba Ebo Sacco mwebare okuleta omuga muhango omukoma kataje batawuni council really for us we achieve like 99%. Mukoreje mukose sente mugingahare kandi mpereze n'abandi bantemire ombutongore okoresa loan ya GROW omuri Kamwenje kwigwiroho ombutongore Dr. Dennis Tukaikayo omushuganisa wa GROW Uganda. Government of Uganda and World Bank project kuyamba targeting abakyala abayi omu business kugira ngo bakore business zabo baziha level bagita level ndijo kugira ngo abakyala babase creating emirimo bakemployinga youth and fellow women. Sente ezimuratware mukadum business zanyu zikeyongera. Esaze mtakamata mnatia ma business zenu na business zetu zinainuka. Waba ine business ya milioni emwe twazagaruka tukashanga at least ine milioni 2. Waba inisha tu tukashanga ine 5. Twashangira ine mbuzi 2 tukashanga ine mbuzi 5. Kugira ngo twabinge narteze abantu b'icyokejo na refugees and host community. Zendezo nunji kugenda mu muzura government zinamagoba make. Ebo Sacco owahati ena mataji 20 omu district 38 okwetorora ihanga Uganda. Amakuraga gasha kwa Evans Taremo.